was pasanora American still so kuna yani I have a promise of tomorrow. E kwa wate so ye yana berita ibukinde ngapong ibukim mo ibukyo. Na yare sibia ka korona no yana berita ane. Are berita ye ba na rek irora te me ware ke tokina. O te me ngare san ga ta rai ibukim mo ibukyo. De kena irora pon me irora. De te menira na ko batera arora. Ni kareke te me ngare san te akina kina ko ire na ntiane. Mente kunanya karoira de tai e sua roi de menisi minti awa wanua. Sarina ko ina nanti awan me Mamatennano. Na yaren kana ye kuna me ko kan ngora ye kita am sana ne ko kan ngora ne panana. Sa da roi nganya ne busmai ko ina nan tinga pungai. Mengen nanyo ayo muang kale. To wana te karake arena kana ko manya sirina ko ina nanti awan me Mamatennano manya ya ko astenan me Mamatennano. O te karake yu te karake warere kanga kairan te yang ina nan te ngapo ngai. Ye te menta ane mananga ni kakio te interview. O ina nan mananga ia. O wa kai se bona me te mena te unumane. Te unumane yu ye ora kina pata kai ke. O ye si pakana pe te unumane ai. Onge paka e pakana pe na pain ni kai ke na na ke kanga sara era na ke bate inhale. O e pakana pe me pe no ya pun repete na kona pe ni pakana inhale are. O ngero de te ora de mona me tare na ka te interview. O e noria. O e taraia o e mga puntarana pe gare ira ro manga yo kanga te pe ni ka waka wana ko yai. Ngai bu busti to unumane ai. Ko kana ngana yo pe ke are yo. O pa ni kai ke are ba yarang kai na no e si repete na kona me pe. E tarana dai de mane ai. O ibiri na konti pe ka ngi tarana dai yo ya tai ba. Ai si wo wata bundi de menis. O enang de muina konda na interview are na kakio. E tarada unumane yo me metana na nuango e ta kwana te. Yarang karau te me ya ona mo ne po ke ko ba. Ya kan po tai yo kana ire muia na kona ni kare na ki bukin de interview. E biri na ko de mane ai. O te unumane ai rita pena pena ka waka wani yang ora kona na pe. E manga ro te mena te ai. E manga nuri e manga vete yana. Ko kana po kai na ngana yo pe ke yo. E mga pirina pe te ina yo pa na na te pe. Men ke tara te pe o mga tara ron po kan te unumane ai. O ta ko pe na pa ke na pe na tai. E tara na tai ai si te wana ta pun de menis o nang po. Te tai are nang riai dinna ko ye inde metaro. E man karau te ka na me panana na noanga. Ya te unumane ya rang karau te ka. Irang kane po ko me tanga na sa interview ya manga ke ne po. Kana iri mi na utai o e na ke na nganya utai. Pananga kyo ke ne ka uya utai ya na ro ko ye. E tarai to unumane yo ka to was una na ko ino akatia ko na konte te ai ne yo. Te tai era e kirang ni men. Ko te mena te mane. Era ngate yo no ye na ke o men na ke. Inanon manangante te te ni man ne yo tara mane. O ye mga tarana ta onge tarana ta ye po te pite te o enang ye ndina ko yo. Akarak. Tiram ka nga tu mane. Ikona ne bogo. Pakasina no kuna riki ari. Ikona na yan ngana ngana ya kire kiro wan met. Pa yarang kainan ora patau nora ki uwe. E tara min te hinei la re tu ma te te mane ai o tara tu mane ai. O eta na bogo ko. O e biana no ngai to uwe. Kanaro na pa ye ta ka nganga. Nte tai ana ka kyo. E birino na nana hinei la tu mane ai o wana pek. O ka tira ke te unumane yo ni kata o ta te unumane ari yo wheelchair ko na ni ka to kai ro yo na ba yo ngan di ta na ko wa na kon jo na ra ki ba ya pe na ka no na pa ye me mai ndi ke na manga pe ni na manga ro ko ra ki wa re mi ti mane yo ka pe ne tai kata ka te unumane ya na te wheelchair ka to kai yo na o eswanga na ko ko na ke ta te unumane ko rang dara ba ya puno ko na kan ni ko kai pa ya re ke angin ka ya san ka pongana au pa ni kai ke
eta ku tin mane ai kana we ko nyuki o ya manga bogo men keri na ko te tin mane yo ya ro kana ki te metaro o ya ma ko ri ta re close I bukin te interview irang ina mera ki te mang kare bore pena kare bore pe yosna ko security o ya ta kuna ko ina tira bukin ro ko pena ka ki ona interview Oscar te ka ba ya san to ki taina na kona rinda kon ta ki pa ye te pa ya na ro ya rinda ko te ina mane ai ina non dinna o ya swanga kona non ta ka ri ki na ki women gero ko ta kuna ki kona interview yang karau te ka ba ya san to ki ya to ki awana nangai sista ta ngate wari na karawara interview pa yoni ka waina swa iro warari na karawara interview ama ngari mui o saro ko rimu ngaira na nankanya ngwe kona ngaki ni pa ya to ki tiawa are ta taringa ki ta ando ko ni ra interview ina nyana ka wakti ni mani ayo ta kana bunda ki de ke o makuri ona rankawa sena wari sekunda ta ngai bukin ana pa ina oraki ya ki mena ya koste mena tu mani bunda tarani kana nuanga ngirin nako o taraya do wade de ni mani ayo ta kona interview na ta mani o tu mani ayo yang irin nako tu mani ai o na kon taka nteru to wana ai muina yo ne ya royo yo kirikaki yo kirikaki e vete ya na ga ni ka tenemen o ya swangia nki goro on detai iro on detai aketa kanga ko aspo manga ina no ka wa impun nakia manga swanga ke ni yere temen nakia akia ne ko anga ina no ka wa nge ina ko me ya swanga de tene mane yo nki goro on detai iri muita utana terapu kinde miem pa yete mena tu mane ipo ko ya pun nang no ngai ya ka sa mo aron ya ne ya kita ngai ai bukin na makuri na noanga on nangano kutakan wanga mon terang ni pupura ka inte ngapong ai konarigi pa te pos in koi nan auta pon makuri ai ke au kampane ai taramenta na ke wata ku meri mi yaria me asan karo de makuri ntangira de makuri na koi na kon te ameta ya kan meten kero na pata ya met kamo kiri ka ke ni buka inta unai bare ya met arangin na kawa ki na kai yo nunda na no yo tin mana yurang kukuri yo anta ngai puning kia di boke ko ke apa ni daraya na kai yo ana no kawa ki na tai ba asa ni karo ti ya ki mak ni popo ki na kon cha meta ya kai na ti popo ki tinga po ngayo kan tani pangai rai kai ni ka pene sene pene nanga pe na kon na re kai na no po kana mai ro ntero pa ana kukurei ni kareke te po ka mai ro na tai ba ye ya na tangira ti aso Yoria pe wari ke te tangira be tia kani popo ka ri nanom anga o na nora ki ye Yesu Kristo ina no ni mea. Standing by the road with a heavy load from the seeds he sowed, and you're stalling by the way, just stop and say you're going the wrong way. You've got to try a little kindness, yes, show a little kindness, or just shine your light for everyone to see. The narrow-minded streets. Don't walk around the down and out. Lend a helping hand instead of doubt. And the kindness that you show every day will help someone along their way. You've got to try a little kindness, yes, show a little kindness, and just shine your light for everyone to see. And if you try a little kindness, then you'll overlook the blindness of narrow-minded
the narrow-minded streets. I heard about old Noah landing on the mountaintop. I heard about old Ezekiel preaching to the bones. I heard about old Daniel, he was praying in the lion's den. I heard about little David picking up 5 smooth stones. About old Joshua tearing down old Jericho. I heard about that battle when the sun stood still. I heard about old Samson waiting for his hair to grow. I heard about old Jonah learning to do God's will. Hindi nga po ngayon, tirahangi po ka ni Mauri na nandito tayo. Tira takanga, tira, tinamekin at sa tao ko ba, stona kiyay, o nakirang namekin ay ito may nga roy kita kukuray. Inano ni Maura, siriyahin na tayo pa, stepin po paraw. Awara paraw nito tayo, sakip si po paraw bugin di Mauri. Mas paraw wag na napete Mauri mo na. Ayaran kanaro na ba kakawa. Ayay di kita Mauri mo na ay. O kahanda nga. Painanon ng paraw nito tayo ay. Poroy na kondita para kuwa yakin. Sa itara me buwakan de me away. Apes ka nga. O ata ka nga. Yakire ke may sinan ko nung miyangara. Pandabi tayo ata ka nga ngas ko na. Na itara mga iya po ni may nanon miyangara. Inanon nara tapo ng makuri. Inanon nara community. O tapo niyo na pera. Yakire pes. Na yare naman yun diyan na nga na kondita tayo. Inakawringira rik. Pa. Kanga nga ni kapena kesiri nanon na. Anak ko na andiki, ibugina ba, iya kita wara tayo meswara. Mas nakabesari kara tayo meswara ang tataro. O andita, yung mga yan gato atay. Jero pa langan hira te kukuray ati imeto. Inano ni Maura, osin ako, menupuakan di meway, aras te imeto. Tawa kiyay. Storm seems like ever your nights of confusion has been so long. Your ship has lost anchor and the storm's got you drifting. Just hold on to Jesus and ride out your storm. Ride out your storm. For God is there with you. You may not
know the answer is coming. Just hold on to Jesus and ride out your soul. Ride out your soul. God is there with you. You may not feel Him, but you're not alone. You're hurting now, but your morning is coming. Hold on to Jesus and ride out your soul. Hold on to Jesus and ride out your soul. Hold on to Jesus and ride out your soul. Satra sanitation project ubo do yon ko tumen rogin naus na kon na rain ti PUB akatian ro kay kabo na kon isu akawan takanga no ra ki bonna ki te metuan buka akero ko yabera naron kay nakotar amay kay bugin ka te metuan mapuri oy sakin kay nakotari naron kabunganan piba akebo na katawon menga ko na kay nakonan te bono na kon kay nakotar te busia to korir sakani kare ke ben ka te metuai sakin no ta meron at nakotar. Some people think their salvation is better than mine. But if we are serving the same God, we all should have the same mind. We seem to forget we are sinners saved by grace. Jesus came and gave his life for the whole human race. Some people always be around. Some people never will be down. Some people always try to hurt someone else. But they should go to the mirror and look at themselves. Some people think their religion is better than mine, but the young as well as the old are dying each and every day. We seem to forget we are sinners saved by grace. Jesus came and gave his life for the whole human race. That's right. Some people always be around. Always be around. Some people they'll never will be down. Oh yeah. Some people always.
Quas pasan nora iron the ware basta doa lutu kuna nane. Some people say ako awan tapetai awan meta ataku ba arangin roi tapetai o ataku na pe awan meta ana mekinia ba arang kor roi me ako awan me oran tatai yo osa kuna ni ka ngai ba si roi ke to si puaka sa kuna ni muskana pe ta kan demen ni ka ngai pe roi ke to puaka me ako awan tuara e taira ai no ripa ni ka peni o ngai kuna ni muskite kara mente kuna ni wasira na kon tatai e tira roi kai vanua o ye te wana me Mamatennano re ko asina nan ara live nda tayo itaku te akande me Mamatennano ai meru ni Mamatennano de ingabong e roi ai te yo me Mamatennano ora pun nari na pe pakati kirawan na kora ni kapenta ikaningam me kai nara ke ngai kai kurapa o te kiroi o meru te rin de ingabong ai yo kuna mero ko tangiria ara pun nari na pe e tarane asina katangai buki mo ora kandani ngaba ina karena riki angin makainam keng na mi makuri ke spangami ara kam nang mga hakin din na ko inan nande ngapong ngata mero ai kam na tikiro iri ko ta kandani ngaba kam narangin merurung ni kono ni kaitara to ta ka bobo ke de maitero nde ta bona kam mena ai
Ako pun di meta nong rayo no pray for me tina na wara ta inga ye si wo bi meta wana rikite minis ya porai jawar waiwa. Mengen nanyo ina nante pong musira wayo ke weekend day. Ya ka kauringa rikite rata pero spangara manta kawak buki arausu au kandani ngapa. Sinama kuria ina nante ngai nei. Onna taiya pa. Tabera. Warere ke buki arausu monta kakawak. Pa ikota onika tapani na roi. Aron na ratararua me arato pa ibuki arausu. Ngayon di nga po ngayon tiras pangam me monta kawak. Karoy e menanom ni kuwa wantero pa anasa. O kuna mi ngoroy na pa nganaro na pa. Isa roy tapi ara kuna waki ibuki na. Mengen nanti sa ngora o sina kana ko yan ni tapi wa ibukin di nga po ngayon kay kanga isa mo ko singgan ni Mamatennano. Di tayo on data ng oram sina kaya na ko manganya na ko ni yere sese winens o kuna na tawana ibukin na kana ye kunam kana ko bas na katanga ibukim kito am Mamatennano are ko kan kana ko dita yo tirate kuna re Mamatennano mi kito punam sana ne ako kan ng oran panana sa tawranganya na busma ko dita ye. Yay mo rakanga kaya mga freeze na pero bain katang-tang ya tuwan ay yung yan nanyo sina kana ko makanya to korana yo kanta nga ba na ko roy di kimina sa mga ko nang kanin data na ko aron te wo na ko yung inanon tiawan me mete nanon detay ay. Jesus climbed the hill of Calvary and they nailed him on a cross. Though he submitted like a gentleman and let them nail him there and prayed them, for they know not what they do. Oh, there never was a pulpit like the old rugged cross, and there never was such a meeting place as Calvary. There never was a greater lesson preached on love by mortal man, and there never was a pulpit like the cross. What a crowd was gathered on the hill of Calvary that day, not long before Christ's victory was won, as his own mother watched and wept beside a friend whom Jesus loved. Christ said, "Dear mother, when I'm gone he'll be your son." Oh, there never was a pulpit like the old rugged cross, and there never was such a meeting place as Calvary. There never was a greater lesson preached on love by mortal man, and there never was a pulpit like the cross. A guilty man was hanging on another cross that day, convicted of some
and suffering Jesus saw suddenly, and he forgave that man and said, "Today into my heaven enter in." Oh, there never was a pulpit like the old rugged cross, and there never was such a meeting place as Calvary. There never was a greater lesson preached on love by mortal man, and there never was a pulpit like the cross. As you sit and pray in comfort and in finery adorned, without a thought of shame, regret, or loss, just think of Jesus on that hill in pain too awful to be borne, and remember that old pulpit called the cross. Oh, there never was a pulpit like the old rugged cross, and there never was such a meeting place as Calvary. There never was a greater lesson preached on love by mortal man. There never pulpit like the cross. No, there never was a pulpit like the cross. Gana ko kaniinin, duyan
Ai si te pi me te wana ri te minis mangkai ya poro tia waruewa. Tia waruewa sina mga musira wang kanya ni kanuan tia wan Mamatennano. Nga yang kana pun yai Mamatennano me ko kan kana ko ina nanti ingabong ngai. Sina tau roi ni busmai ko. Me yai te wana kanya Mamatennano ko sina ta yo. Sina kata urawa kunana ang kanaruna pa. Ere ke kunana re kaina noaki. Sa katanga na pa kanya ibukim. Me ndita yo sina kame ora ngorari kiru ya kan de case me akuna yari ke atokorana. Ai si suari de minisa pora i te awa ruaiwa. Yu ang kanya te wana de Mamatennano re kos. E taku te akana. Te ako Mamatennano yei kuna ua Mamatennano yei nke muanongo. Te sina e mete o pepe sina na koina. Punte kuna mei kanya. Ni kai sipo ngayare. Sina kanako kanya ana Mamatennano te uhayo. E kwa ya kameuru kanya ruka ti toka inte tapo na korona mei. Kuna meroko tangiria sina kata yan noria na katanga o kanda nga pa te kuna rang ta mero te akana ana kauringira na pero na ya tangira sina na koira o ngaira te rarura kana rona pa ero kona pete ta yari ana kina be sina ra meira rikira na kia kata urawara na yari sina rien uringa bandai na ko te mete kanga te ro eri puak ya kona ne kanga ina ngro ko irom te ta yari ma kata urai
mea kuaua ena mane venti ane nera ko tangira nda ia iruka ena ranganira are sinari na tia wa te sina orang anya ni kuna mara wa tangira tikira iri ki mekane Kainis na ko imi. Nara. Digi ake kamas niya. Ay morani. Kaboray rabure. Os tangiri kami. Mauri Yesu ingabong ay mga hayong ay ngay Yagiteten titay yo ipukin kaparan au gure mayroon
Ahora tainkai I see wari de ministry ya waiwa. Vengen na yeri to wane de Mamatennano a na kana ko ganda tangkanya ni Mamat. Etak de akan de Mamatennano. Tayoka de Mamatennano ni katanga te kunare because he lives I can face tomorrow. Pau kakaita una konte uya ni mga karokwau. Nako karika iyo tayoka de Mamatennano ni katanga te kunare lives I can face tomorrow. Pau kakaita una konte uya ni mga karokwau nanon te ingabong ngayo. Mete merurung. Awai pun panauna pe ni katikiroi na koni bu. Ni kai tarans pangana ibuki ana silan de ingabong ngayo. Pesin dapat de Mamatennano. Asta kami orang kande de ina ine ani tarima selevalemen te tapa na korani da me yai. Sadaya ko mena yo anta kai buki. Kanaro na pa ako ko mena na pe yo anta kai buki ndai yai. Saka wadaring gande karukwani panam ni kiria ni muyangam na konde warakanya pe inanon spangana ibuki ana siminde ingabong ngayo. Ana pe nanti kirai ke kwasan manu yai ako nanti kirai ri mekan. Oh ri ki koraba ngai ko ringira na pe nanti kirai ri nanti ingabong ngai. Sa penente kira ingkanya te kuna ro katangira sena katanga kana naruna pa ko orang gue te bume tena sina nante ngapo ngayo au kanda ninga nera ngina ngani ngamiri kite kukure na taya pa yai tere ita ke amante te mero mene yere tero are yo anta kai buke te kira iri kini kapene asna kamero ngoran te kuna are etangiraki. They called him Jesus. He came to love. It's hard to sing and snot and bawl at the same time. Heal and forgive. He bled and died. Sing it. To buy an empty grave. An empty grave is there to prove my Savior lives. Sing it. And because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future.
ko tangiria kita om ka tikiroi ara kwan kana kwa mengen nan songrai nan de ngapong ayu senang taurangan ni mangarita na ko kanuan ra kai ngapong mengko na tahiya ba Jesua eti meto ana tangira yoran de tamanira na ngi anganira ba sina mangari ki pakain te ngapong ai sina beren de geroi na non nikira na wanta ngai nei de tayong kanya sa ro ko montekin kanuan dia on Mamatennano sa mga nore na kon te pi me wo te geroi ni kabene kamra pa ngamira kamasan ro anira sinarita na kung kanya kanuan na rakay ngapong nga rakasus me angkoy na nante ngapong ay You're